munyombo yo mu mwuka zoba ari nde kwa aina ya kiroho kubera ko kwa sababu iki giterane ko kirakurura kigatangirira hasi abakecuru abakeneye kwitonda mama wakongwe wale wadogo buhoro pole pole kwa kila mtu kagera ku itope yanyuma inafika kwa ngazi ya mwisho. Imana bahumugisha. Mungu awabariki. Ariko Imana ni nziza zitanga amafaranga yaje. Umuntu uzotahata nezerewe. Mtu ambaye atarudi bila kufanya. Cyangwa umuntu uzosubira nayo za kamera ziwe yazanye. Ama arudi na mwili. Agasubira kaza yigira kurya yageze yigira mu. Aendelee kufanya hiyo mambo yake mbaya. Igitangaza. Aendelee kujifanya mtu wa makosa. Abantu bavuze kuva kuwa kane kugeza uyu munsi. Watu walizungumza tangu Alhamisi hadi leo. Imana izobibabaza. Mungu atawauliza. Imana iteguye ijambo. Mungu akiandaa neno. Imana ibitanze umunzani wo kwipima buri muntu wese. Anapatia muzani wa kujipima kwa kila mtu. Twese twosirimba. Sisi wote tunaweza tworirimba. Tunaweza kuimba. Lakini neno izarigenda rikadoma umuntu wese akumva hari intege nke linaenda na kila mtu anasikia ndabasabira mama baririza n'abandi bavuye mu yandi matorero kanisa la release na Yesu ko mungana ninyi wote vile mlivyo magambo twumvishije kwa maneno tuliyoyasikia uhindure ubadilike uzaifu bwawe ubureke udhaifu wake uachane umuntu nabwire mugenzi we ngo uzaifu bwawe tumwambie mweziwe ya kwamba aache udhaifu mubwire ko mudamu tubwira mwambie uachane na udhaifu wake ibyo navyo biraruhije ba hiyo pia ni shida zangeso zawe ya kamera yawe yo mu nzu kwigira igitangaza mu nzu unajifanya mtu wa makosa turabikemeye mu izina rya Yesu tunakukemea kwa jina la Yesu mukubitira Imana amashi makofi mengi kwa Bwana atukuze Bwana wa majeshi amen kubera kutunezerewe kwa sababu ya furaha kugenda gasirimba gatoya ko kwitonda nataka kusirimba kidogo tugiye kugendera ku gamiri hejuru bukeye tunataka kuenda kwa kazi turabizi ko harimo abamama bikuze tunajua kuna wamama kandi kwitonda ni kwiza pe ni vizuri kuenda pole pole ariko reka ngere ka volume gatoya lakini wacha niongezee tuheze Imana icyubahiro yego haleluya wala sifiwe akababwira ikintu kinesheje mbabwira ikintu kinesheje wacha niwaambie ubu nyine mwatanze muri cya gisimba cya mbere mulicheza katika gisimba ya kwanza isezerano rya kera ukafikiria vile agano la kale umugore ntiyageze afuna mwanamke hakuwa na ntiyageze afuna hakuwa na neno yabagiriye hirya hakuwa huko nyuma Yesu cyangwa atibuke Yesu alipofika yamavuga ngo muri Kristo nta mugabo nta mugore akasema katika Kristo hakuna mwanamume wala mwanamke yamaduha liberté abagore bakonje kabisa wanawake ambao barimo firigo ni kamba wako Imana ibitegereje na Yesu bese bagaje akiwatazama anashangaa muzi myaka isezerano rya kera abagore bagaze binjira mu rusengero mu ihema iri inyuma wanawake waliketi huko nyuma kwa agano la kale ariko Yesu yagize neza lakini Yesu alitenda wewe nimukubitira Yesu amashimwe makofi mengi
bila kumfurahia Mungu. Abayabaye nkagaturika. Imekuwa kama Katoliki. Ndio byabaye imisa. Imekuwa mambo ya hapo tu. Kuko turi aba Pentecost. Kwa sababu sisi ni wa Pentecost. Tuinue mikono katika Bwana utukufu. Haleluya! Ayemede wa Bwana amedosha. Haleluya! Yesu himbaza. Utukufu. Umugore mwanamke ni ugereranywa n'Umwuka Wera. Anafananishwa na Roho Mtakatifu. Ni msaidizi. Kandi Imana yamuremye nyuma. Na Mungu alimuumba baadaye. Ariko ngo aza mu gihe cyiza lakini akaja kwa wakati ulipowadia kumufasha kama msaidizi. Agaciro Imana ziha umugore. Dhamana ya mwanamke karenze uko abantu bagatekereza. Ni zaidi ya vile watu wanavyozama. Kubera impamvu. Kwa sababu Imana yaratwizeye. Mungu alituamini. Haleluya. Haleluya. Reka dusome ijambo ntaje gutambuka. Wacha tusome neno kwanza. Musomye mwiza w'ibire Kinyarwanda. Anayejua kusoma vizuri. Na dusomere teme yacu. Chasome kini cha mkutano wetu. Petero wa mbere. Petro wa kwanza. 3 murongo wa 5 kugeza ku wa 6. 3 mstari wa 5. Reka dusome. Abagore bera ba kera biringiraga Imana niko birimbishaga. Bagandukira abagabo babo kuko Sara yumviraga Abrahamu akamwita umutware we. Namwe murabana buwo niba mukora neza ntimugira ubwoba. Abagore bera bakera wanawake watakatifu wa zamani birimbishaga hivyo walivyojipamba kubaha abagabo babo watii waume wao bakabita ngo wanawaita abatware bwana. Apana ba Patrick, si Patrick, apana ba Justin, si Justin, ngo Innocent, ngo twari kumwe na Innocent. Wanasema nilikuwa na Innocent. Mwagiye mumenya ko ba mama batigeze babavuga. Mujue ya kwamba mama zetu hawakutaja majina. Umukecuru ubyuka kamavuga ngo Matiasi. Muliwaiona mama mpengo akisema Matiasi Petro akimtaja mmeo hivyo. Utemu kwisatata mwaza yitema umurungu. Akifanya mambo kinyume na baba yake huwa anajikata mguu. Nyoko senga yigeze avuga umugabo we. Anti yako aliwahi sema jina la mzee wako. Mama yako alisema baba yako. Wewe unatoa tabia hiyo wapi? Paulo yandikiye Timotheo. Ndio maana Paulo anamwambia abagore bakuru wanawake wakubwa ngo bazabigisha batoya. Fundisha wanawake wadogo. Timuruzi ko batoya benshi nibo basivye, se nibande benshi basivye. Amuoni wadogo hawaja kuja hapa. Turabahemye mu izina rya Yesu. Ubi. Turabahemye aho bari bagaragare babimenye. Ushaka kumenya zayiga. Anayetaka kujua anasoma. Ushaka kubigifu no kubijisha. Ukitaka kuwa mpumbavu. Uzuhunga abantu bahabiga. Kimbia mahali wengine wanasoma. Ukenera kumenya ubwenge. Ukitaka kujua maarifa. Kubera kurugo. Kwa sababu ni shule litazarirangira. Ni shule ambalo aliishi. Abana ba mama baracagira ibintu bibatsinda. Hata mama zetu wanayala. Ni shule winjiramo ntirangire. Ni shule ambalo unaingia na mtu anaweza kudanganya. Diploma. Oya na diploma kwa mambo ya Mungu. Unafite uzo yaciyemo. Kila mtu anayala alizamunaniye n'ubu harizabananiye. Yale amemushinda. Hata kwa waleo. Usicho dushimira abagore bakera. Tunashukuru wanawake wa zamani. Kwa sababu hajafanya divorce. Bagaza bamujwigiriza bakamukubita. Walimunyorosha kabisa. Bakamunyorosha neza. Walimunyorosha sana. Ariko agasazira mu rugo. Lakini anaendelea kuimarika katika boma. Twebwe kitumye seminari zigomba kumakubaho nyinshi. Kwa nini ni lazima tufanye seminar? Mu myaka 30. Kwa miaka 30. Hazo bateye ubwoba ku divorce. Itakuwa ni shida sana. Hazo bateye ubwoba. Itakuwa ni mambo ya kutisha. Iyo harire bukusi hayige. Ukiangalia vile ulimwengu unaenda. Ugomba kumenya aho abandi bashoboye aho bashoboye. Lazima ujue iyo umuntu yananiwe, iyo umuntu yananiwe. Azaya mavuga ngo je nyahuye n'ijari buryo umugabo. Anasema mimi nilipatana na jaribu si mtu. Abigaili yokumva. Abigaili wagiraga igikonkoboke c'umugabo. Igikonkoboke na mwanaume yari igihume na bari. Ariko Abigaili, lakini Abigaili Bwana sifiwe. Amen. Ngo yabaye umurinzi. Alikuwa mulinzi. Pastor yabituge mu gitondo. Pastor amesema asubuhi. Umugore ngo ni umurezi, ni umulinzi, ni umufasha, ni msaidizi, ni umurezi, ni mlezi. Imana izokubaza. Mungu atakuuliza. Abagabo bose bakomotse ku giti kimwe. Izo ntege umugabo wawe. Hari abandi baremze, hari zindi ndembe zo mwibaraza rya gatanu. Hata wengine wana udhaifu. Bahuye n'abagore mu bwenge bw'umutima. Walikutana na wanawake wenye moyo mzuri. Barabarema. Umugore w'umunyabwenge w'umutima. Asare mu mugabo w'indwani. Mwanamke mwenye busara huwa anamsaidia mumewe. Hata anamupatia kuwa maneno katika wanaume wengine. Indwanire. Mpumbafu hivyo.
ariko azamubumba lakini mkewe anamsaidia, anakava udhaifu wake. Abantu nyine bakaza bamubona watu wanaona kuwa ni mwanaume kabisa. Singazuwa utazuti ngonda basi wako yananiranye gute, amekushinda kivipi? Birashoboka ko hari aho utahagaze neza, wenda haujasimama vizuri. Haleluya, amen. Ngingi ya mbere zituma umugore hagarara neza, nguzo ya kwanza ya mwanamke kusimama vizuri na kujenga boma lake nukubaha Imana, ni kumcha Bwana. Twarabivuze kuwa kane, tulisema Alhamisi. Umugore utubaha Imana, mwanamke asiyemcha Mungu, umugore utubaha Imana, asiyemcha Mungu, mwanamke ni mpumbafu, kipofu, muhuni. Injiji ya mbere y'umugore ni injiji itaza yubaha Imana. Muhuni wa kwanza ni yule asiyemcha Mungu. Kuyama kubaha Imana mu buzima bwawe, ukiona umeondoa kumcha Bwana katika maisha yako, tekereza umuntu kuba injiji, kuwa mpumbafu, kuwa muhuni, mujinga, mupumbafu, kipofu. Nabagaze amakanura amaso akama yatengeneza ngo afite amaso y'inziga, anaangalia ati ana macho safi. Uri impumyi, wewe ni kipofu. Nimba uri huru umugore utubaha Imana, ikiwa haujamcha Mungu. Ni Biblia ibivuga si jewe. Biblia inasema sio mimi. Si jewe. Sio mimi. Ubaha Imana. Mtimu. Biragoye umugore tubaha Imana kubaha umugabo. Ni vigumu. Biroroshe cyane umugore wubaha umugabo mu Imana kubaha umugabo. Ni rahisi kwa mwanamke anayemcha Mungu kumcha mumeo. Iyo watambutse kubaha umugabo, ukipita kuto kumheshimu mwanaume azasuzugura abavyeyi b'umugabo we, anazarau wazazi. Abahananije umugabo wagukoye sinkanzwe umukecuru gusa wicari. Ikiwa auja muheshimu mwanaume aliyekuoa, basi mama mkongwe. Ico nico kimenyimenyi n'ikimenyetso kizobabwira abagore b'ibihomora n'ibirara. Dalili ya wanawake mapumbafu wanafanya hivyo. Azakundi wabo, agasuzugura wabo w'umugabo, kandi ariyo azosasira, kandi baramukoye, na walimposa, kandi baramwubahishije, na walimheshimisha. Abagore babasirimu bundi, wanawake smart, azayandika izina ryiwe nimba ari Chantal, ikiwa jina lake ni Chantal, ya kabiri azayandika ngo ni Innocent, jina la pili anaandika Innocent, jina la mume Innocent. Umugore w'umusirimu azayita izina ryiwe. Mwanamke smart anaweka jina lake alafu jina la pili ni mwanamume. Iyo tuvuga gutya, tukisema hivi, tuba turi kumwe n'abagore badafite abagabo, tuko pamoja na wanawake wasio ambao walipoteza kwa sababu ya wakati. Ariko lakini ijambo ry'Imana, neno la Mungu litwigisha, linatufundisha umugore guhagarara mu rugo nk'umuryango, mwanamke kusimama kwa nafasi yake, mu bana bawe, kwa watoto wake, mu bavandimwe bawe, katika ndugu zako, mu muryango washatse, katika familia ambapo tuzoja kubigeraho hano. Tutakuja kufunguka nimbari nkingi ya kangahe, sikumbuki ni nguzo ya ngapi. Ngo umugore mwiza, ngo ni mama anaye kuja kama faraja, ngo ni umugore uzuza nkihumure mu muryango, anakuja kama faraja katika familia. Tabi kibazo akabikisubiza. Yeye sio shida bali Imana yakujanye mu bahiga, Imana yakujanye mu bitira, Imana yakujanye mu banyavyinshi, ngubihumure rya wabo, ili uweze kuwa faraja katika familia. Mama naye kuwa kama faraja, mama wihumure. Ariko iyo wabaye uzuba kibazo, lakini ukiwa mtu wa bure huwa ni shida kila siku. Pourquoi? Kwa nini? Kubera iki? Wanajiswali kwako kuhusu. Wabaye kibazo. Umekuwa shida. Wabaye kibazo. Umekuwa shida. Kubera kutamenya kubaha Imana. Kwa sababu haujajua kubitira ijambo ry'Imana. Makofi mengi. Kingi ya kabiri, nguzo ya pili, ngo ni umugore uzi kubaha umugabo we. Ni mwanamke ambaye anajua kubaha. Aho nyariko nyamangira ngo oshambulia gushaka. Hapo nilikuwa ninataka kushambulia. Wewe ukubaha Imana utarabona, umugabo wawe wabonye. Kuko umugabo, kwa sababu mwanaume, Petero yaranditse hano muri iki gice. Petero anasema hapa, ngo umugore ntagomba no kubwira umugabo ngo reka inzoga. Mwanamke hafai kumwambia wachana na pombe. Mtoto wawe utoto umugore ngo suku, ukuni gute? Unamwambia hivi, wacha inzoga, acha pombe. Ati wewe. Attention. Angalisho. Angalisho. Ni umushefu. Ni chief. Ni umusinzi ariko ni shefu. Ni mlevu lakini ni chief. Kuna kile ambacho Mungu anasema kwako. Wewe unakosa kumheshimu kama Biblia inasema umugabo no mutware. Anasema mwanaume ni mbwa. Umugore yabayeho nyuma kubera ku mwanamke aliishi baadaye. Wewe wamara kurya haga sukuma, ukikula na umeshiba, wamara kumureberaho, ukimwangalia umugore w'umunyabwenge, mwanamke mwenye busara, tazarebera umugabo mu mateka ya none, angalia mwanamke azamurebera mu mateka y'Imana, anamwangalia kwa historia za Mungu, ukamukishubahira, unamheshimu, kubaho umugabo, unamheshimu. Bene abo bagore batabaho abagabo babo, hao wanawake ambao hawatiwa umwa, baza barinda bapfa batagira abo bubaha, wanakufa bila kumheshimu mtu. Baza bagomba kubesha abagabo b'abandi ngo barabakunda, wanaendelea kudanganya waume wengine ati wanawapenda. Ni bongo sana, ni urongo. Gute uramukunda umuzi? Vipi utampenda vipi? Umuzi unamjua? Kw'Imana yamuzanye yakuyemo urubavu rumwe ikaruzanika kurema, niwe wawe wamara ukaguma ugafuragurika, alafu unapapasa warananiwe gukunda umugabo, ulishindwa kupenda wamara
alafu ngo tunakuabudu, ngo turakuramisha. Twigeze kubana n'umugore umwe. Tuliwaishi na mwanamke mwingine. Alikuwa akina mama. Yari igihume cy'umugore. Alikuwa ni mtu wa kushangaza. Umugabo araza arambwira ngo mmeo akaja akaniambia ngiye guharika kubera umugore amajari y'uyu mugore. Ninaenda kuoa bibi wa. Kandi we yari umupagani yanywaga n'isuka. Na alikuwa mpagani huyo mwanamke. None basi jewe mimi genda umuganirize. Enda usungumze na yeye. Kugira ngo aje gushaka umugore wa kabiri. Badala ya kuwa mke wa pili. Umugore wa kabiri kugira gusa ngo amfata neza ngaburiye niki. Ili niweze kuchukuliwa vizuri na kukula. Abagore bagitabana baza bakura gusa kuko Imana yabavuze ibintu. Ariko abana bagakura n'inzara. Watoto wanakuwa lakini abantu bakura n'inzara, abana bafite inzara. Kuna watoto ambao wamekuwa na njaa. Abana atabagirira umwana. Mwanamke awapatie chakula. Yeye ni mtu wa kupenda. Yuko hapo tu. Amejifanya mtu wa maajabu. Mwanamke ana jukumu ya kuketi chini na kupatia watoto chakula na mwanamke kwa heshima. Hata kama ni yeye amepatia, hata kama ni wewe ulinunua chakula. Urugo ruzarwitira Rwanda. Familia ni ya nani? None wauze umusuzugura nkanda. Alafu unamdharau kama nani? Mjinga na mpumbafu. Wajinga na wapumbafu. Asukuje muri umvishije ba? Je, mumesikia? Baguma bababembeleze. Wawabembeleze. Ngo mutagira gutesa. Ndio musifanye nini? Kubera iki? Kwa nini mbembelezwe? Baza mugenzi wawe ngo sizo baho umugabo. Muulize unamheshimu mmeo. Kwa hamuvuga bukeba. Mbona mnazungumza pole pole? Esera abakecuru bataza bubaha abagabo babo nabo. Kuna wamama wakongwe ambao hawatii wa. Ndio kimenyesho ni kimenye. Angalia dalili wanafanya hivi. Wachana. Tukaza kuja kunywa chai ahantu hamwe tugizimisi 3 mu mafungo. Tulienda kunywa chai mahali. Tuvuye mu butayu. Tulitoka katika maombi. Tuhasanga twinjira mu rugo. Tukaingia katika boma. Uwo mugabo akabifura. Mwanaume alikuwa mungwana sana. Ikiza kimbabaza nuko abagabo bifura aribo baza bahura n'abagore b'amajari. Nina huzuni kwa sababu wanaume wangwana huwa wanakutana na bibi wa sababu. Iya Imana yagiraga wa mugabo w'umurangi. Ingekuwa Mungu ikamuhuza na wa mugore w'umurangi. Amukutanisha na mwanamke mkali. Dawa ya moto ni moto. Ariko lakini Imana ikintu nyabonye izibikorera. Ile ambacho Mungu anafanya. Izibikora kugira ngo abana babeho wa muryango reke gusisibira. Anafanya hivyo ili watoto waishi. Ikazana umuntu w'umusazi. Analeta ikamuhuza n'ubuzima. Anakutanisha na mungwana. Dushize mu gaciro mukuri. Ukiweka kwa dhamana. Iyo umuntu asuzugura umugabo we. Mtu akimuzana. Uzubesha abantu ngura umukristo. Unawadanganya wewe. Ibera y'Imana turakizwa turavuga. Haujaokoka kwa kweli. La hasha. Pastor azogutunga n'abadiakoni bagushekerere. Turakizwa. Umupagani wa mbere. Ni umuntu usuzugura umugabo we. Umupagani wa kwanza ni mwanamke anadharau mmeo. Umuntu usuzugura umugabo we. Mwanamke ambaye anadharau mmeo. Hana muri amateraniro baba bahari. Je, kuna watu kama hawa katika ibada hii? Barahari. Ara abantu benshi. Kera umukecuru umwe yanshiriye isiri. Yambwiye ngo baruziye ngo bameze. Turabashamuriye ne bashake bagenda barya inkoko ni mugora bacanga isombe. Tuzamurira Imana ubwiza. Tumpe Bwana utukufu. Atukuze Bwana wa majeshi. Nimbuze uvuga ngo urakijishwe. Ikiwa unasema umeokoka. Kristo bwawe. Kristo wako. Icyambere. Jambo la kwanza. Ni umugabo wawe. Nizo shinga Imana ikureberamwo. Ndio jukumu ambalo Mungu anatoa. None bagukunda umugabo wawe. Ushindwa kumpenda mume wako. Ariko umuntu yanava gukunda umugabo wamukoye. We mu bagabo bo kwisi yose. Anaweza kushindwa kumheshimu mwanamke ambaye. Hari umugore pastor wigeze kuva Tanzania. Kuna yule ambaye tuliongea kutoka. Aza kubwiriza mu Burundi. Alikuja kuhubiria Burundi. Washikara avuga. Alipofika akasema. Warashima Imana. Ati anamshukuru Mungu. Ngo yamuhaye umugabo uruta abandi bagabo bose kwisi. Aliyempatia mwanaume kuliko wanaume wengine wote. Ukubwiye nuko utazubimenya. Ninakwambia ni umugabo wawe araruta abagabo bose bo kwisi. Mume wako zaidi ya wanaume wengine wote ulimwenguni. Kubera iki? Kwa nini? Ni Imana yabonye ko ari ugukwiriye. Ni yeye Mungu ameona anakustahili. Imana ikamwubaha. Mungu anamheshimu. Wewe ukamutesha agaciro. Alafu wewe unamdharau. Ese kuba ufite ubwenge bwe? Je, una hekima? Hari undi ko ndamubona gutya quelque part. Kuna mwingine ninamuona hapa hivi. Twigeze kugenda ngo tugere kuri stage hano mu mujyi. Tuliwahi kutembea tukifika stage. Yamakabukira umugabo guca. Akaambia mwanaume hivi. Twari benshi. Tulikuwa wengi. Hariho na banyirabukwe. Hata mama mkwe wake walikuwa hapo. Ariko nyarakugaye wa muntu we. Wewe mtu kabisa. Ariko nyaramugaye ndababara mu mutima mana. Iyo umugore yahahaje umugabo cyane. Mwanamke taza namenye igihe hari abashitsi. Taza namenye igihe bari mwibarabara. Wakati kuna wageni abagabo bahuye n'abagore b'ibihomora wanaume ambao walikabiliana na wanawake batabara ibishegabo ndagira ngo. Ibishegabo sabagore bigira nk'abagabo mu nzu.
kuna wanawake wanajifanya kama wanaume kandi bakanywa kandi basabanywa meza na wanakunywa meza wanakunywa meza yamara gataka makabigishegabo anaendelea Imana yaraguhemse abantu baraguhemse Mungu aliachana na wewe uzogenda wikingirana mu chumba turumuntu ujifungie kwa chumba abana barabimenya abana watoto walijua kubera kutamenya inshingano kwa sababu ya kutokujua jukumu kubera kutamenya inshingano kwa sababu ya kutokujua iyo umugore abaye mwiza mwanamke akiwa abana boss watoto wote azabere n'imbuto abantu ngo bapagani tibakise hata wapagani niyo yoba yarapfuye hata wakati ya mirimo mwiza ya wa mugore kazi zile za mwanamke bivuga butumwa ritumavuga butumwa yose umwana injili kabisa kubera ko kumwana kwa sababu umwana yavutse mtoto akizaliwa azavuka ameze nk'urupapuro rutanditseho anazaliwa kama karatasi ambayo haijaandikwa azafata bya bintu z'abavyeyi anachukua tabia za wazazi yahuye n'umukecuru umeze nka Derira umuvyeyi wa kamera nka Derira mwanamke kama Derira azafotora akaba fotokopi yeye ni fotokopi nimba bikunaniye ikiwa umeshinda wogirira abana bawe n'abuzukuru bawe unaweza kufanya hivyo kwa sababu kuko kutunza umugabo wawe kwa sababu abakobwa benshi wasichana wengi baza bashaka bakabakuba kuko banyina bubatse wanaenda kujenga kama vile mama zao walijenga jewe mimi mama wanje uyu mama Ramuzi mama yake huyu mama tumuzi mama jewe no mwijuru papa kamba tigeze anyigisha Imana papa mama yanyigishije Imana taraje ku ishuri ntazi ABC kabla niende shule ivyo aho ngeze mu Mana naho nzogera mahali ambapo nimefika ndio kamba ndabizi ko mama zoribona ninajua ni mama aliyenifundisha kuko mama umuvyeyi kwa sababu mzazi ni ugira umwanya munini wo kubana n'abana pia ana muda wa kutosha wa kuishi na iyo bateye mwibibi bazokura nibibi kugeza kubana babo watakuwa na ubaya hata wajukuu iyo bateye vyiza ukipanda mbegu nzuri kandi zina ryawe na jina lako Imana yawe gucishijemo kugira ngo babwirize ubutumwa nimbona neno havitoshi indiri mbona magambo tibihari bari mwenendo uriyo safi ari ku rugendo rwejejwe muri uyu mugoroba jioni ya leo ndabasaba gusirimba cyane na waomba musirimbe sana mucheze sana sirimbe twishamburiye lakini tucheze umuntu wenyine yishamburiye ibi asakora mwenyewe kuko mu rugo kwa sababu katika boma Imana yatanze urugo ni Mungu alipeana niyo paruwase ntoyi ni parokia ndogo iyo duhuye muri paruwase nki ya Release tukikutana hapa katika kanisa la Release haleluya amen haleluya iyo duturanye mu kanisa nza nkumenya tukiishi nawe katika kanisa wana kuko umugore mubi ntibisaba kwerekwa kwa sababu mwanamke mbaya haiombi maono wala uzoba mubona umurongo wiwe unamuona tu vile alivyo nyamahirwe nahaguruka pepe ya materaniro nyamahirwe acha asimame apepe ibada ihangane mama abana biwe ni batoyi watoto wake ni wadogo sana no muri Sunday school hata katika Sunday school bazaba babambere muri Sunday school wanakuja wa kwanza abateza umwete anawaweka abagore batohereza abana muri Sunday school wanawake ambao watumi watoto kwenye Sunday school Imana tizobahembera imitsima n'imiceri Mungu Imana izobahembera ijambo ry'Imana uko mwitoje abana izi Mungu atawazawadia kwa sababu Biblia isivuga ngo toza umwana wawe inzira nziza mufundishe mtoto akiwa mdogo namara gukura ntazoyiva njia nzuri atakapokuwa hatasahau ese kumuranezerewe je munafurahi nyaba bagize cyane nimewakazia abanyaseba iyo abantu bananiwe bazashaka kwigira nkazase pake bakirohereza cyane watu wakishindwa wanajifanya sijui nini tuzamurira Imana ubwe Bwana utukufu ngiye kurangiza kubera amasaha ya hano niko karibu kutamatisha ariko ndanezerewe nimuzamurira Imana amaboko ubwe Bwana utukufu haleluya amen itego yavyo y'ibiterane n'amaseminari mikutano nukugira ngo tugire ingo nziza nili tukue na maboma nitumara kugira urugo rwiza baada ya kuwa na boma nzuri tugira amatorero meza tukue na makanisa mazuri nitumara kugira amatorero meza tube mu gihugu cyacu tumeze neza nitumara baadaye tuzoje mu ijuru twende mbinguni kuba mu ikanisa utazoja mu ijuru uishi kanisani na hautaenda mbinguni ni ukwibesha ni kujidanganya ni ingaruka mbi ni ubatili mtupu kuko kanisa rya mbere kwa sababu kanisa la kwanza Imana izitureberamwe ni mu rugo Mungu anaangalia kanisa katika ejo bundi twavuze Terezino umugore akoreramo tulisema mahali harimo inshingano tere ya mbere yo mu rugo sehemu ya kwanza ambapo mwanamke anafanya kazi harimo inshingano z'umugore zaza akora kuna jukumu la mwanamke tuzobisubiramwe ejo uyu munsi turudilia kesho
Haleluya. Amen. Inkingi ya mbere zifasha umugore. Nguzo ya kwanza ambaye inasaidia. Nukubaha Imana. Ni kumucha Bwana. Kubaha Imana. Kumucha Bwana. Ya kabiri. Ya pili. Nukubaha umugabo. Umutii mumeo. Umugabo tuzomugaruka kugeza tugeze mu ijuru. Umugore wese utazawubaha umugabo we tukazubesha. Usidanganye. Habe nubwo woza uririmba amajwi ameze gute. Hata uimbe sauti. Ukitanga ku ikanisa kangana iki. Hata ujitowe kanisa. Imana yaraguhebye. Lakini Mungu warananiwe muri tere yawe yawe. Ulishindwa. Tere y'urugo. Ulishindwa. Ugomba guteza umugabo umwete wo gusenga. Lazima weke bidii. Nubwo iyo byomunanira ku giti ciwe. Hata yeye akishindwa. Wewe ukikarabira ugakora kwawe. Lakini ufanye. Imana tuzotubaza ko tutahinduye. Mungu haja tuuliza kwa sababu hatujabadilisha. Imana izotubaza ko tutavuze. Atatuuliza Imana ihanire abanze guhinduka. Na wale ambao walikataa kubadilika atawadhibu. Kubaha umugabo. Umucha. Kubaha iki? Kumheshimu mume. Kubaha umugabo. Kumheshimu mume. Mukubitira Imana amashi. Makofi mengi. Cha gatatu. Jambo la tatu. Nkingi ya gatatu. Nguzo ya tatu. Ngo ni umugore w'umunyamwete. Ni mwanamke mwenye bidii. Mwenye juhudi. Mwenye juhudi. Umunyamwete. Mwenye bidii. Utari umushanga. Ambaye si muvivu. Mwari muzi ko n'abashanga Imana ibanga. Unajua Mungu hataki wavivu. Abagore bashanga baza bakomandingira ku buriri baryana. Wanawake wavivu wanakomenda. Ugende kuzana isukari. Nenda ukalete sukari. Isaa zibiri zabaye. Saa 2. Abana baza barya amasaha atariyo. Watoto wanakula masaa yasiyo. Mama anaye kuwa na juhudi umunyamwete. Hagira umuntu wadusomera nyabona nubwo abasahaye. Imigani 31 Mithali 31 13 kugeza ku 17 13-17. Umugore w'umunyamwete utari umushango. Mwanamke mwenye bidii. Umugore w'umushango. Mwanamke muvivu. Ateye ubwoba. Ni mtu wa kuogopesha sana. Imana ntacho yo gukoresha. Mungu hawezi kukutumia. Urugo rwawe warwishe nabi kubera ubuvivu. Haribu boma lako kwa sababu ya uvivu. Soma cyane papa. 13 ashaka ubwoya bw'intama. Utafuta sufu na kitani. N'imigwegwe na kitani. Azanezezwa no gukoresha amaboko ye. Ufanya kazi kwa mikono. Abagore bose bakorera Imana ikunda. Wanawake wote ambao wanafanya kazi. Abagore batadeha baza bashaka ifaranga. Ni wale ambao si wavivu wanatafuta pesa. Nimwikubitira bashi amagore ba Nairobi. Wanawake wa Nairobi makofi mengi. Umugore uzaba umushango yaraciye muri Kenya. Mwanamke ambaye atakuwa mvivu. Bazogende bahebure bakora ikiriyozo yarapfuye. Na yeye. Umushango muri Kenya. Nairobi. Umuntu akama umushango. Mtu anakuwa mvivu Nairobi. Iyo winjiye Nairobi. Ukiingia Nairobi. Baza bavuga abakenya ngo Nairobi hakuna kulala. Abakenya bazavuga ngo ntakuja. Hari abantu baryama Nairobi bakaryama. Kuna watu wanalala hapa Nairobi. Ibitekerezo bigufiza kudatekereza. Ni fikra fupi za kutokufikiri. Ukoresha amaboko ye. Tumia mikono yako. Haleluya. Amen. Ngahe manuka. Ameze nk'inkuge z'abagenzi. Afanana na merikebu za biashara. Apana kuri stage, apana hano ku maduka, azaje kuri stage akaja mu isoko. Azahira kure. Anaenda sokoni kutafuta chakula. Azafiduka Gidurayi mu mboga nyinshi. Azavuka kare asubuhi sana. Akagaburira wa mu rugo rwiwe kare. Anapatia watoto yake chakula. Abagore benshi n'abagabo benshi tibazi breakfast ya mu gitondo. Wanaume wengi na wanawake tibazi breakfast. Hawajui breakfast ni. Abazungu bayichonze nibo baradanganyitse ba. Wazungu ambao wame breakfast hawajui chai cha mu gitondo. Ni chai ya mu gitondo. Ya mushakinyo. Abagabo benshi bagiye mu restaurant kubera ko babuze chai cha mu gitondo. Wanaume wengi walienda hotelini kwa sababu walikosa kiamsha. Kandi faranga zirahari. Na pesa zipo. Ariko chai cha mu gitondo. Lakini breakfast. Kubera sinzerugeza saa 3. Kwanza 6. Umuntu wenyine yoryamye ariko chai gihari. Mtu anaweza kula chai lazima ikuwe. Chai gihari. Chai ni lazima ikuwe hapo. Hari abagabo bagiye mu restaurant kubera ko babuze ibyo kurya amasaha. Walienda hotelini kwa sababu walikosa chakula. Wari muzi ko ibyo kurya za nyuma y'amasaha bitacho bigira mu mama. Unajua chakula. Nuko yorya byinshi takamaro bigira. Hata ukikula lakini ibyo kurya bigira umumaro ku isaha yawe. Chakula hakina maana. Breakfast. Abeshe baza bayitangira saa 4 saa 5. Wengi wanaanza saa 4 saa 5. Abandi baza bateka ibyo kurya bya saa 6. Bakabiteka saa 8 saa 9. Wengine wanapika lunch saa 8 saa 9. Umwana yarira kamukuchagura. Mtoto akilia anamgonga. Yo. Anamchuna.
bavyuka kare butaracha wanaamka mapema. Biblia ndiko yavuze bavyuka kare kugira ngo bubahiriza amasaha ili waweze kuheshimu muda. Muri seminari yo babaza kwa semina wakiuliza yashoboka ko mwenda